watinda ata musiaisia wa kisasi cha Motongo TV kilunguli tunenanie kikukia kila wakeli saili na ndatika miongo na sia mawio na kisio kwa wachumwa ina ukethia na nina udhocha nitawa Jacqueline Binya na nienda inima kwa studio mamukethie nikenda tunenanie niambia na ku Mr. Mwaka. Thank you very much Jacqueline. My name is John Mwaka. Nitawa John Mwaka na kuitu ni Lamu. Yona tutoa ngoso. Mwitu mwine. Na kwandita wandonge mwitu mwine kuma kangundo ngathame ya muya. Ebangito to akatele. Tunenanye. We. International school. No Bishop Mala. Tunenanye. Thank you. Thank you. Na mudhocha studio cia Motongo TV. Na kumuseisa witu musina udhocha tunenanie. Namba itu ya SMS ni ile 391 ambe ndomani yaku na ndeto tunenanye ikulio mawoni maku ona kaundu wenda tunenanie seba kyo kuthinya utesi undu nena tutumie utumani. Namba ya SMS ni ile 391 Facebook ni Motongo TV official, YouTube ni Motongo TV /FM. Umundi nenda tunene siana sito young adults. Ando mabikete miaka 18 lakini ni siana bado. Undo matona Kueya siana situ sia young adults. Undo mabika miaka 18 tukwetio lekilia siana hii na tuikwata mbanga mbingi na misio no moto kwa maana na maivito maana ile makuite mabia wiko ni wasimu mwana ya sibitali ni disconnect yo kawau ila mwana waima kwa ataki bandi uyiona ni watu ika mundu muima uye musia yona ni kumutai kana ni chao the young adults are going astray. Mwaka ikanambia naku ni mwavya mno Jacqueline na niwo kana miele asiana situ hii siwa young adults aba bigire miaka 18 na kuendea mati kuri tita tene yuko miele asiana hii situ siende kwenda sisi andwaima lakini bado maina ambayo nombani kwitu nitekeni komu noka na failo sisi kwanzia tofauti nundu siana sia mvetista siana sia tena nundu siana situ semina school sina information bili muno na me exposed kwa maundu maingi kwa umeda mesi maundu muno kwe kabinda kana kwitinanga kwa ukilangu azenikana no sio kesaidi anu metu chambe no lazima tumetu kezi na Maituika ana Maitu Kueya angiwana mo nikanoka ezeria ni matrebia sindu ile maendesi na pena thina muneno kusiana situ tita tenesia mina school kwa tita mawe si mina school si nyumba ideka la kwa ibinda ya saa wanaingi sitona ikala miaka 10 kwa ezeria ni makwata frustration na juu nikana kweza me busy mayambi ya kuikila maundu matema sio na nicho wa sia kana nicho sikego maana ele maana tano wenda kwika maundu madhuku kwika demonstration asanyi nuko ni wa simudo wa hospitali nundu methiwe mejusisha na maundu mataile yuko kindu chambe ekati maeleweneza na ta maelewaneza ekati weelewana idhani kana kakeli kaka yewe wananinya wana iba to kaka yewe waneve na idhani kasikana kama muse yume akaelewe mwese gani mayange wa maelewa na mami na kueleano basi mmato naende kumaya kwanza ila gaile na mostly andwane ikaya from 18 to 30 ni mundu either school university college kana ndonda the school omosi ni ti mundu yeyungamie mwene na ni wane na kindu kimwe wasia meno mani mwingi lakini we kwithwa no mani na ndwi na ui wotumia umani no kuelewa faith undo mwaka waweta ota wasama raisi na bina latina mo ngongela nyongela kindu kinini muno nundu mwaka eta wasama raisi inge wanesa twina siana mboy muno ona ne babikite bandu ukesethia yewe eta kwesela siana ni ila siakwa ne babikite bandu ukesethia wasaidi weme ukutabia lakini nundu na ku in experience ende wi fafanano wa wi matabia na
ona eka kumine skulu na kwithwa me idol methio makakoma nona idol asingi ugewe matwani ningi na mwana wa mina university ndamine miaka 22 ni wa mina miaka ena bunomba uti mundu muima ndena needs na ndena wants kwa uwe irie kwata nona idol engi ayoka imwete bunomba kwa uwe sethe la waete andwele matele miele nomba matele miele me bunomba mateno ndo maendesi na kwana ngogo uwe nde ni moma siana muno mbe wao kwa kuwe sethe la wena challenge cha mundu mbe ena musi wake ni mutreat yata mundu ena musi wake na ni mwana wakwa na nenda liability yakwa kila kibo ondo to na nene the last week but one obo wa eka kwandikwa siana isi to sia ile ikata ayuma we yani yuti me maskulu yume ubing beto me ubinga skulu mama nekana life is not all bread and butter manda kindu kiloto na kwika otemwandike kikwete Aamuika ninaona mwana ke wende enesa obunza kwakwa utesa mbemba sia utheucha na wenda sokoni akaombe mbe isia sumite kikuyu kana sumite kithimani pa usini akayoko akatheucha ukazede la mundu akidi yake yo then bina mone dia bala otonda kwikala waile kala bala binyaku batondo nge wekwika. Thirdly, the church in a role nene alaji bishop waile ulikila the church in a role nene no tutabisi atu ya wata mbia mwana ndakolwa onakwa kethali dikene tusisie na jo ikanisa we sethe la ti we bitho nondo etuke yona mayuthi maingi mokite maketulwele kanisa ni matolelanga ebu mema idols mundu akakwinukia siame noya okukundi isio nisive Maitu na ake atinde kanisa ni atolelanga ngite mama niwe undu batona kwika something that is generating an income onakeba ti income mbingi onakwima ko uketsele la ninisi lemwe nane iba wani na nyata na dichuma makundi we manewe virtues apart from this because even mindo ne ya ise biblia ne ya sia man shall not live by bread alone eka keke ichoka keke inge wakwata spiritually kila kenge value la we kwika maisha ni makuini yana Bishop nenda tuneni asia inundu ba ni asia tuenda tumanene nundu sia na isi si takwata mbuinzao si umete abandu na si umete bandu be musia na faith asia me nimeona saingi mimi ututabia niki idea si twikithia tita tukuelewa maundu nithe twaile to matabia nundu paikindu cheo yulu andunia ona isindu imi ona social media sia yokwo paikindu cheo no packaging paikindu cheo na ethwa cheo teacher go nothing new and if it is new it is not true paikindu cheo na ethwa ni cheo teacher go kindu kila ndo na kuona yulu wa college yutete bundi acha kindu kitawa in our Bible college yutete bundi acha kindu kitawa youth and young adult and asu nandu very complicated nundu mundu kilikone ne muima lakini chago ni kana na political sete muno ithia ciai ni language ya unena na ciana hii na pauni bobe na uito mwingi nundu beke patho ni cha kwikalia mwano umutae tawoka katika nyumba ya counseling nundu mekithio mocho ono yenda ni kanoma bikie mekithio mocho na wenda ikanoma bikie lazima wambe yothe tamo umanthite point yaku iso mekilaba na yutoke kalia mwitu wa ikayu ukambio mutabya sindu ingi ona ni ukusizia na ila itho ithuku aga ogolia nondo wona sindu isu dada siese na mwaka muthelu baby ndatwa nenie bana ndakitali wa level 5 waize ciana isu siese protectives nyingi muno cia kwemokua mabumbe wa asia na yu uinena na muiko wa youth and young adult ni wailete amba manya kindu chambe the language nundu wa mawini na language yo communication yo noto no makip ona kanisa ni noto no makip na onde makatwika makathea na nokethia maina kolokolo
nundu be undula unena namo ni kana maelewe wanena namo in a serious way more than in dictatorship wanena namo to nini nyombondo ita ndikwenda hii katulo ndikwenda aizi ndaje na maithi maita na bandu mamu akwatiwe ni tete maana ti serious tete maana eona tesiana nundu mundu ucio asisia kithui ethia ni mwambe yenda kweanana aya wasisia ka mwana kambe iyo kwa kagwila ke bau ikambe ye kwe kena kangele na yu i language yo yenda nesa jakini kana andu awikalania namo asiai na ona walika katika guidance and counseling we are muno amboele wa wenena na nyamoyeba which kind of an animal you are talking to nundu with our youth and young adult they be the lot take a decision na akeko uamuzi wrong nundu kila choka kiliko ni kwake cha justify ka kana chona kiki sawa ndicho kuikweka ona gere kutwana we yenda note kwenda so ithia sei pastors na clergies all over Islam ni toilete kwitha na project na nini na program ambao ni program ya kumanoti tutononena na siana hii ni kana tusieke na pia kuya maskuluni kuku na kana tiko kumaanisha kana no karekebisha pepa ndo kuna pepa ndo unenya na pepa ndo manthondu utono bindwa rehabilitation o nini tactics lakini ate katika school of rehabilitation lakini wena those tactics ya ubindwa mundu ukwenda uthuka kiliko nundu yiba unde bobetha bendi na tactics sisi ni siba nundu winene na mundu ndo asia manani na moya muthemba wiba kindu chambe muthoche ti kumwende au mukathikie na kumuthingisya nangi mundu ndenda kutinda atiwe wiba wikata wina u lakini bado no wailiteka mwana akeka makosani kenda asome kenda ti life and death saingi twailiteka na mundu akambolani kana that is niko sense kamwana ningo tiailoi ulikila maisha momo no lakini wewe kindu kimwe muhimu ndio nena kwanda tekemwe kita wa discipline yani siana situ siamatu kun ina discipline bingi ina discipline na nundu wa ukoza discipline they are doing mega kindu kita wa self sabotage nundu wazi sia behavior siana situ thino wa social media na information ilumeke upost ku that information finishes ni kumamina kabisa even with the years to come nundu ni thite kundu dika interviews na siana mundu akewa itienda upingwe Facebook yaku na kana Twitter yaku na bingwa ndewa sorry twikwitikila ba we university mwaseya so university hata ni kuna uisunge ya ba yote wanene wota ingine taitamba sio mia but so yuko kindu kiu in fact on a tikena especially in Africa our youth mileage than a discipline and they ingisia muingo nundu siana by the age of 18 to 30 may in very senior positions nundu a discipline kwa utu sisi kindu chetu discipline no ni internet ndio ulawa kindu kimwe andu matakwata sia kana internet ndio ulawa nonge londo mwaka wasie ka discipline ndio weta mwana okwikala kwa nyumba nengi tiya isete nena yanga datsela tekala namo accountability tiya inena ku ni wathika loboni na ndinama na wathika ona jiba na wiuka kwa sake nda sio tuko kana sasta sio tuko ni waelewa wina accountability bishop as much as to menda na as much as to maelewa nimena ka desperation ikebando ndo maiwe yani in expectations sio siivo wokino kwa we mumile nile okukolia faith ni tusiokete nundu chuni kimwe chu maina discipline na kukosa ndaia palawe asimo musiaise witu ni tusiokete kilungu ni tunenanye
Musiaise wito kilungu ni tunenanye namba itu SMS ni ile 3915 ambia na ndeto tunenanye na ndwandika ndomani yaku. Facebook ni Mutongoi TV official, YouTube ni Mutongoi TV /FM. Omunde tuyenene ya siana bimu sia Aamuika. Young adult ni muhimu lakini pe uimuonge onaenga wane dunia. Na tuithi break tu tunasya kulikilela mwana na tena mwana na keno wailito kutabia balawe accountability lakini ve language ilito tumika nono saingi utona wikolia mwana ni wamo tetia na the next thing ndumu ya mudhinzio unaona communication isu ni pe disconnect ba na pe kindu wa weta Jacqueline wa Siandaya na Ndaya ni foundation nzeo ya ulunga maundu ndini wa nyumba. Ndaya ti undu usungi ya peke yake undu kwikiangua anana yala wina mo masasu kuka we museleka na uka yuko numba no lazima ide ina sheria kila numba ida ina sheria sio na twasiape culture kwa kila organization on numba notaka organization ida twasiaba ide tibika baisa itatu tuko kila mundu etheba eno netha ndebo atutabie isu ni accountability la faith kunene na either ni wanenga na sababu ide sababu yagu na dukatumie sababu isuite ya kutongelela kile ndukambia wathika ngundo na kui Mombasa uyo bandu fulani no maduko ndepenzi ya mbingi sia uma na weba no uko ni omundu simuka kulia simu isi yoneka yiba kaidi obo kwa neighbor aidie kaloba aidie ambio kuno mundu mo yuko si wina Ndaya kwa asiai nini si tutona kwika mundu me ukosea asiai na wina Ndaya kwa asiai pia wina Ndaya kwa ndua wina Ndaya kwa ndu na nu kwata uya na nu tetheka lakini Ndaya itebo kwanza mikile zangwa no mathe we mundu muima na wikala na andu maku nyumba wikala na asiana musiani we mwana either we mwitu we nethe waku we na duisaithia no pia no kwithana ngia maundu maku ukesaithia pia you are a temptation na be ndeto esu atumia we mundu muima pe undu utona umetumia mundu akona tawamuuma wikani una we mundu muima pe pressure ingia situ nenga isiana ukamuthucha motwe wekalile ba ukatwa wendi umala ndo angia nukwelewa no lonja mwana unumba uimwa iya akatinde na imwana ila ingi na ndo mutavya kitindo chuku thutinda nacho kili hata pe pressure imwa semi unenga siana sio bishop pekendo kimwe asiye mailete kwamba kumana anenena ngaliko ilesia mosia no mwana kidu chambe mwana yambo mana kana ni musiae na bai mwana wesia na kila kana kambithukisie kama kamba kama nekana Biblia ya sisi ula uma inya kana ithe wake ona kukua nakwe you kindu cha maana muno ni kumanya kana musiai waku David na wiso kwende othuku all through David na wiso kwende othuku na keka no kumenete nda ubichaba uko kubiketi kwa musiai yone wenda Ndaya yake na kila kana nikailitoa manya kana musiai ni wa ukiwa musiai ni one wa Ndaya na musiai ni wa kwendwa na ti lazima musiai akuye pole na etho no force ya musiai waku akuye pole wika kindu kithuku muno pyo musiai ndesa kumilia kanywa wake ni kana asie pole ona etho we makosa ndukasukumie musiai asie pole kiuni kindu waileta kwamba kumana kindu chambe ona etho we makosa ngainda regret ya yo wa ibindano na o yonthe kwa kindu kila cha maana kana kaekepe mobundi sio me obundi anya ukethia kana ikatono bikanombo kethia kiona ni right yako na sindu me usita right ndezi ciuma na ku threaten musiai ndwithia bandu bakana ka kwithwa kayathimika kekomnya musiai na wo ni kindu chaidete ciana citu mwaidete kusisia muno byo ni kindu kitailite metho ni mandu ni kindu kitaidete metho ni mangai na ndeto mwa masia muimbendete na ndeto kwa hiyo bikebu na kwendete kwa ubikeba ubikite ngetha ndakwendete saingi mundu manena nundu wa wo kana nundu wa ita cia kendwa newe na nikae makukwatikana utona nda ndwetia musiai
wikie Kueya ni kana uye wiyo na no kukia polisi mukwata na aka mukwatwa ni haleluya utone nda ndwetia musiai wendi othukuma we very risk ni kana ukoye wiyo be wota nesa kwamba kuona kindu cha muthemba tosu ambao kuja ndadimami yo maisha ate kwikala mugarimekete mukabikaba ni kana ke certificate bau kindu kila kingi namo asiai ni maidete kwitha mena kwa ndeto cia mugo kwa ciana nduketho wi mwibika cita ugikamba musiai wa kwibika ciana nikana we wike we musiai kumanyika we musiai ti kwiakana kona ciai ngite nwe withao yeye uma saila wanena iulu wakana iulu wako musiai nwe withao yeye uma ukabandie ya mundu ndia ya mbema na nwe nundu ndiye ciao ndiye ya mundu ko uyu uitweka no kweza kwita kane cietwa nundu ciana imwe cikietha ci frustrated nundu ama cietwa ala ikwetwa macietwa mathuku mukolo wa mundu mwitu kila layu malugaba upeta bao ndiye ziwa umia na kowe you udezena umia na kuna yewe zibala wa umia na umia kula kwe ethea kaje kukulya kwani kwa umia ba umuzonge ara na ngelondo waweta bishop ndu wetu ina wikwatyo ela onena mwana waku wikwatyo ti hope nenga mwana waku hopes mukenduka muye kwithu wotana utunuminie you are young adult numbete yesa lendo bunumba na nyeta songa nyene ithwa wina hopes cia eka kiwene sisia kilawe mwene utona ku change maisha ni maitu na ndio ngelondo mwaka na bishop maweta upbringing yitu nondo discipline mbingi ona itu ase tina discipline tina discipline nondo nyeng ni nataska wawa na kui nataska wawa na mwana nojo na eta mina ikate na yanga dot ndo moyo wake onake mambia we no asi tutuile la bamesane ni nasikala kila iko na ke misisi yakwa ibeti mwene ngizilusa mbake ona mbake wake leta yani wiyesende la wita bya mwana obo wa discipline na ke mwana yosa mukuka ende tokomanisia ndoka nomba nyendi ko uma bane nywete sikala kwa na ke lete mbake nda nambo melia tindo kan things ngetete yumu yambia ila language social media ila language social media ke litumane natwe na mwalimu ngiuloke yosome thia ciana sito ola ni social media we kai mundu ujue wabikela miaka 18 ota mu control mandidi ala totabiwe ni mwaka uma yetete hata niweze kana ketha wake na discipline ona kaendete ke koka utanidi au ka correct ona kaka bigwa simu ka kona kindu katelewa kakivitu ka immediately lakini betu ngetutetha watu na self control ke kona puni chokenda kasi ya hisi kwa u ona ela wikwe yonge wana mindo nundu ndu nena mundu muima communication ke wona nuo manondo weka nacho nundu we mundu muima na very soon with ona family yaku na kwa nyondo na kweiye could be have not given you the best are you ready to give your generation the better mbe wakwa na twinena yulu wa social media ve language Cynthia wa social media na uyo tona mundu andikite kindu no kumba indi wakomana na kinde so nena na liwa wikwiwa pia mome yita influencers me ku influence ukona lifestyle ino tayawo kumbe it's a fake one reality anangi me otomia social media nai ithie to imusi nina kasimuka kwa nini sema ndo ma TikTok na ndithi balabe soso jambi yo mukule makulu unawisa ithia Maitu umanie na niweke wa TikTok is social media a pass to say I can do stupid things ndo Nita ticket ya kwewa hii kanai mwaka maina control our young people ni make kwe sabotage mwene no mane ondu bishop waze pa imusia iwi wende ya kana kake uthuku lakini babika abantu ukamea hii you know wezi we na kitambulisho na juu we mundu muhima na wako atoe polisi ta uko ngulia engedie weweka deal wenu ukadili na mondo mako yuko kindu kila cha kuemphasize kilevi ndani ni kuitha na nidhamu katika maisha na umunthi andu amake itwa influencers actually they are fake ni fake
nundu wisaithe ai mundu ona nguo imwe kana ile najua akakuna akaenda ao boya nguo andu ange ngua akaenda kwa nyumba cia andu kwanake kiwanzani cha ndeke akoza andu bisa najua saansi onthe okona ehane thini wa social media ndukeza kuona mundu wikite ngua matambara ngua ndembuku ukona nyariali siari cia life kwa social media basically ni kindu chau ni kindu fake na tikitomea either we wenda kwikala thini wa social media na andu make kwika thini wa social media mpaka seubia mbesa wendu seubia you are just destroying your future na thiko ni lazima ukaizaidi yetu ekala na kutungilila unaandito yanga ya sia they will hear when you tell them, they will hear and they hear again. You see, faith comes by hearing and hearing. It becomes an habit. Lakini and we should not tire. Tuika no nundu ase Maitu mayano ani utwe. Yeah, and Bishop, we pay a spiritual thing happening with social media. Yeah. And demonic kana speak. yes, influences ingi site nzeo. Just because andwele atatu oranendu anonye na kuna tunasimu we inaitatu na kwa inaitatu na tuyandika statement by the time nisomenye niona nando aingi bandikite kumbe tuando hata tuandoana we make kindu kithuku kiikala ta kindu kiseo alama blogger number 1 ni maile toma kana ni okunika satani ngwa ni maile toma kana tebi ndani ya muthia kiumu ikaulwa tebi ndani ya muthia na ilati usoma Daniel kenda twambio isi ayolwa wa images cia ibidani ya muthia technology no myone lo bandu kumerera na ni one of the ni mwakate wa ila can destroy ona ti social ete kweka lakini onenthi mwene technology ndo no kaidi osisi na even right now sila cia kaoni bendukite yala manatwa na ibwalu isi ke omandu wakana no yeme mondani nondo ila sieko siokie drones unaikana na atomic siokie drones na yue masiokie maongelenge sioka yolo azira reisi siobebya ugethi abandu bake sasa ni reisi la tona kala kaota kwata auti kabebya thangwe kakana ugethi no kabebyu ko uyu bwalo tekewe maembe na yeto ko umusiteme nondo yina wea you tiendete bandu bese uko bika bandu withie andu ma control itwe ni sana mwena yeta wa social media na ijo kuona even the governments and the world kila mundu wondoli kile kindu kita wa technology we amoga we mitandao ni ute mitandao ni reality jakane wezi ekuwe binda ingi ya kile kombewa ona school wese thia mwana kilo kuona bubu ni kindu tofauti na niende tunenese na situ simane language ya kunenya musiai nitu anena yulo andaya lakini peo language ya kunenya musiai especially ndwanu kwenda kindu na ti kuosa musiai itara tana kwasi hata kum blackmail emotionally no kuelewa na kuiwa we mundu muima waili takwika unaona na ndo mwethukisia na kunde okwethukisia you language ndisongea ndo waweta language ivya siaine toletwe na ne weta saingidi asietoletwe nondo otonaona mundu nya kwa etu angetha cia ndonge wacha wo wiloketi akana kakuwa chendi kila pacha sasa baby ni aje magetha cia wacha you are so you are one out of a million mostly amongst us sasa Joy mumeamkaji Martin data nangewa jithela wacha was to place you where you belong nondo kana kaikethia musie wacha it is the other way around na that was kukonethia ekaba pe anaya pepe kiwango kingi utabika no tabitoka kuenda no tenda secondly communication yitu na joje the way based on facts ti hearsay na ndokambia kwana nyamwana waku na mwana mwaka kwa niwona kwa mwaka kwika wana kila kika wako mwaka ndikachone baba chukika wako mwaka ni chao tabia siana siako umwe weze kwa mwaka iko nyusa wa kwa ndikaone okay
naku nena kiloto na kwika uteweta kwa mutui waku ukitwasia nomba kethwa be system ngitio structures ila tutaba wianenda kitaliva ila mindo structures ila cia muka wakwacha wa muka kwacha wika hata we mwana wakwa we mundu muimaka na wika na kanini ola ututa amuke kwacha tutete ola wiki ya jomu ngitio weta rule setup ola wenda ake ya jomu ayeke ya jomu ne ithambi ola wenda usini ayeke don't change in between nondo ai mwana aku ni wendi university na ke no twikie salenda amwe na ke bunomba no yambe yo musasi so mwana ni wa utwikia wea na ku yende ya na mulidikanya uthuku yake balovikite twete ciana itu bakube na kama bishop unenie tosisi ondo to communicate namo unenya witu na balabe ciana citu na no mometho meathacie kweyange wana itu ate kwaze uyu ni muzae na mezuba uyu ni mzae hata sijui anasema nini ndokone ondo nikuite ona akubuno bo uki mukorosu tinye mukoro no bo ukite 20 years from now ndokone na miaka 20 tambinge twayo miaka 10 mwikona tata siwete ano twana hotel na nithiano twende tene mino nyono mutwati na ikai ene jana ke muno ni bobea Bishop Mala Madam Faith asante mwaka na koni tawa Jacqueline Binya unenanya witu munthi ni kwache wasoma tunenga na inda yaba ya musini twindwe na boundaries weta mosei na kutawe mwana ulo kwindwa mosei uni tukomane chimwa chukingi na thimikai asante